Milí bratři a sestry, milí hosté, vážení internetoví diváci, tímto vás vítám v dnešní druhé části našeho dopoledne. Tak jako je zvykem, budeme zpívat 3 písně, k té třetí se postavíme a poté se stišíme na modlitbě.
Náš milý Pane Bože, my ti chceme poděkovat za to, že jsme se tady tak mohli sejít. Děkujeme ti za to, že jsi nás chránil po celý ten týden, který je za námi a věříme, že nyní můžeme trávit tento čas spolu s tebou. Dej nám prosím otevřená srdce, abychom slyšeli to, co se nám budeš snažit říct skrze bratra kazatele. Buď prosím s každým jedním, který zde nemůže být, ať už pro nemoc nebo pro jiná trápení. Dej, abychom prožili krásnou a požehnanou sobotu ve tvé přítomnosti. Amen. Teď už je čas, kdybychom si chtěli poslechnout příběh pro děti. Nevím, jestli tady nějaké děti dneska máme. A tak děti pozývám dopředu a předávám slovo Mirce. Takže ja pozývam chlapcov, my to už voláme taká, že mladšia mládež. Už deti nemáme, to je pravda v tomto zbore veľmi. Aj keď Jozefko je ešte taký dieťa, chlapec malý. Však Jozef. Ale nie, naša mladšia mládež, všetko chlapci, dneska žiadne dievča. Kristián, nehanbi sa, poď sem. Ty tiež padáš do ešte vekovej kategórie. No dobre, chlapci, tak ja som si tiež pripravila taký príbeh pre vás. Som trošku tiež hľadala, lebo príbehy sú. A dnešný príbeh má názov, že najmenší z nich. Kto je teraz z vás najmenší? Jozefko. Aj najmladší však. Ale to vôbec nevadí. Každý z vás chodí do triedy už do školy. Jozefko, ty chodíš už do školy? Však. A povedzte mi, do ktorého ročníka chodíte? 4., 1., 7., 8., 5. No, tak to je paráda, to je pestrosť. No, aj tento chlapec, o ktorom je príbeh, chodí ale do 9. triedy. To je už ročník, kedy už pomaly idete z základnej školy preč a idete na strednú školu. Niektorí už aj z 8. pôjdu asi, však, Adamko? Sa tešíš však? Či nie? A tento príbeh je o triede 9B a v tej triede býva strašne veľa detí, aj u vás máte strašne veľa kamarátov, však minimálne 20 vás je v triede. No a je tam veľa silných osobností, aj v našej skupine, tuto zbore, veľmi veľa silných osobností. Ja som to dneska sama zistila v škôlke, keď sme boli, teda v sobotnej škole už pre vás. No a sú tam osobnosti, niektorí sú hlasní, niektorí sú sebavedomí, niektorí sú súťaživí. No a na čele tejto triedy 9B tiež stál chlapec, ktorý sa volal Erik. Máte v škole v triede takého spolužiaka, ktorý je taký vodca vašej triedy, alebo vy sami ste? Máte? Neviem. Nemáte? Nevieš? Adamko, ty? Hej, máme. Hej, a povieš aj meno? On to možno nesleduje. Asi Jakub Čevela. Hej, no vidíte. No a v tejto triede na čele stal tiež chlapec, ktorý sa volal Erik. No a bol to chlapec, ktorého všetci v triede rešpektovali. A viete, prečo ho rešpektovali? Chcete si tipnúť prečo? V niečom bol dobrý. Vyhrával samé súťaže, mal najlepší štýl a vedel rozprávať. A potom tam bol iný chlapec. A ten iný chlapec sa volal Ondrej. A tento Ondrej bol zase tichý, áno, aj my tu máme Ondreja, tichý, nenápadný, trošku bol nesmelý. A tento chlapec Ondrej, on zase sedával vzadu a skoro vôbec nikto si ho nevšímal. No a raz škola usporiadala súťaž tímov.
Bola to súťaž zručností, vedomostí a spolupráce. A Erik si vybral svojich top ľudí. Viete, ktorí sú to tí top, takí tí best, najlepší. A Ondrej zostal v tíme s tými, ktorých nikto nechcel. A všetci si mysleli, že tento tím Erikov určite vyhrá. Spĺňali predpoklady na to, aby vyhrali. Ale počas tých úloh sa ukázalo niečo zvláštne. Keď išlo o logiku, Ondrej bol najlepší. Keď sa niekto v tíme hádal, Ondrej ich vedel upokojiť. A keď sa jeden chlapec skoro vzdal, tak Ondrej prišiel za ním potíšku a povedal mu: každý z nás je dôležitý, tak ako v tele každý orgán. Aj ten, ktorý nevidno. Viete, kto nakoniec vyhral? Ktorý tým? Chcete si tipnúť? Koho? Tým Ondreja. Áno, tým Ondreja nakoniec vyhral. A pán učiteľ poznamenal: niekedy je najväčší ten, kto sa neukazuje. Tak ako pán Ježiš prišiel ticho, slúžil a neukazoval silu, ale práve tým zmenil svet. Erik pozrel na Ondreja trošku už inak. Už to nebol preňho taký tichý, nevýrazný chlapec, ale si ho začal vážiť a začal si vážiť aj tých, ktorí nie sú najhlasnejší, ale sú verní, múdri a pokorní. No a pán Ježiš vám nechal tiež v Biblii napísaný taký jeden text. Je napísaný u Matúša 23.12, je ich aj o mnoho viacej, ale ja som vám vybrala tento. A u Matúšovi 23.12 sa píše: kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Tak ja vám prajem, aby tento týždeň ste sa tiež cítili povýšene ponížení. Dobre? Ďakujem vám, že ste ma počúvali. Děkuji za tento příběh a nyní je čas, kdybychom chtěli vykonat sbírku na provoz naší modlitevny. Děkuji všem za vaše dary, ať vám je Pán bohatě požehná. A teď bychom se chtěli zaposlouchat do písně skupiny Gospel Harmony.
nebeský chór zaspieval, že už sa blíži tá chvíľa, keď skončí sa žiaľ. Príroda nám už hlási, že už príde deň spásy, Hosana na výsostiach už znie vďak. Skoro príde náš Pán, oblako k nám. Tento deň sa blíži, on vie, že naň ho čaká. Skoro príde náš Pán, vráti sa k nám. Celé stvorenstvo túži, po dni, keď príde k nám. Znie raz krásne ráno, spasení vojdu bránou, tam bude láska vládnuť, zmizne smrti tieň. Poď domov, dieťa, vráť sa, nemusíš už viac báť sa, pre teba nebeský príbytok mám. Už skoro príde náš Pán, oblako k nám. Tento deň sa blíži, on vie, že naň ho čaká. Už skoro príde náš Pán, vráti sa k nám. Celé stvorenstvo túži, po dni, keď príde k nám. S bratom, so sestrou, pridaj sa k spevu anjelov. Pieseň zaspievaj a vyznaj, že sa vráti král. Už skoro príde náš Pán, oblako k nám. Tento deň sa blíži, on vie, že naň ho čaká. Už skoro príde náš Pán, vráti sa k nám. Celé stvorenstvo túži, po dni, ktorý sa blíži, každý kolená zníži. Deň, keď príde náš Pán. Dříve ještě, než předám slovo bratru Arojovi, který si pro nás připravil zamyšlení z Božího slova, stíšíme se k tiché modlitbě, každý na svém místě. Gloria a Dios por la alabanza
Sláva Bohu za chválu. Hay dos ocasiones en la Biblia en donde dice que Dios paró el tiempo. V Biblii dve miesta sú, kde je napísané, že Pán Boh zastavil čas. Eso para mí es algo increíble. To je- Parar el tiempo. To je pre mňa niečo neuveriteľné, že Boh zastavuje čas. Y digo eso porque parece que hace poco estuvimos aquí y de nuevo nos estamos viendo. A hovorím to preto, lebo sa mi zdá, že ako keby nedávno som tu bol a opäť sa vidíme. Y por eso estamos alegres de que podamos verlo y especialmente también poder compartir la palabra. A preto som šťastný, že sa môžeme opäť vidieť a že môžem sa s vami zdieľať so slovom. El tema para este sábado, para esta mañana, se llama Enfrentando el juicio apocalíptico. A téma dnešného doobedia je, ako čeliť Božiemu poslednému súdu alebo súdu zjavenia. Cierta vez estaba yo con un grupo de jóvenes en mi barrio, chicos de mi barrio, estábamos jugando fútbol una tarde. Raz som bol s kamarátmi v mojej štvrte a hrali sme spoločne futbal. Era una cancha de fútbol que quedaba prácticamente en el monte. A to futbalové akože ihrisko bolo niekde takmer pri lese alebo na lúke. Vale, estábamos jugando y de pronto de una esquina de la cancha aparecieron dos jóvenes que venían caminando, estaban simplemente pasando por ahí. A hrali sme a odrazu v jednom rohu alebo stade sa objavili dvaja chlapci, ktorí prichádzali. Y uno de mis amigos vino a provocar a estos jóvenes, provocarlos sencillamente, molestarlos. A jeden z mojich kamarátov prišiel k tým chlapcom a provokoval ich. Uno de los jóvenes que estaba ahí le miró a los ojos y le dijo: prepárate, porque el día del juicio va a venir un día. A ten jeden chlapec sa na ňoho pozrel a hovorí mu: priprav sa, lebo príde deň súdu. Recuerdo, yo estaba ahí, lo escuché, A ja si pamätám, bol som tam a počul som to. y todos los que estábamos ahí no dijimos una sola palabra y nos dimos para atrás. A nikto nič nepovedali, len sme dali krok späť Y lo dejamos que se vayan, ¿no? a nechali sme tých chlapcov, aby odišli. Tendría tal vez 16 años aquella vez, o menos, 14 años tendría. Y Možno, že som mal nejakých 14-16 rokov. no le he olvidado lo que ese joven nos dijo. A todos los de ahí no éramos creyentes, ¿sabes? A doteraz si pamätám tie slova, ktoré povedal ten chlapec a pritom sme nikto neboli veriaci z nás, čo sme hrali futbal. Esa es una historia que me aconteció personalmente, pero quiero hablar de otra historia que no es mi caso. A to je príbeh, ktorý som ja sám zažil, ale chcem ešte povedať jeden príbeh, ktorý som ja nezažil. En este caso se lo llamó el juicio de los siglos. A bol jeden súd, ktorý sa volal súd storočia. Decenas de miles de personas de Norteamérica, hombres y mujeres del todo el mundo siguieron un juicio. A desiatky tisíc ľudí zo Severnej Ameriky a možno aj z celého sveta sledovali jeden súd. Este juicio duró un año. Ten súd trval rok. Un personaje popular del deporte que se llamaba O.J. Simpson. A bola jedna známa športová postava O.J. Simpson. Estaba siendo juzgado porque había asesinado a dos personas, su esposa y a otro señor. A tento muž bol obvinený z toho, že zavraždil svoju manželku a ešte ďalšieho muža. Nicole Brown Simpson se llamaba ella y el chico se llamaba Ron Goldman. Ona sa volala Nicole Brown Simpson a on Ron Goldman. Por supuesto, los personajes principales, ¿no? Era este señor Simpson y la fiscal que llevaba el caso en ese momento. A hlavnými postavami tohto súdu bol samozrejme obvinený Simpson a štátna zástupkyňa, ktorá viedla ten prípad. Lance Ito se llamaba el juez
el acusado tenía por lo menos unos 5 abogados que lo defendían. A en ese sudca momento. sa volal Lance Ito a ten obvinený mal ďalších asi 5 advokátov, ktorí ho obhajovali. Millones de personas llevaban este juicio durante el día, estaban mirando por la TV, estaban leyendo en los periódicos, a ver qué pasó. A tisícky ľudí, možno že aj milióny, sledovali tento súd, čítali noviny a každý deň sledovali, čo sa udialo v rámci tohto súdu. Había mucha gente enganchada a este acontecimiento que estaba pasando. Había muchos periodistas especializados, vinieron de otras ciudades a seguir este asunto. A ľudia to sledovali, bolo mnoho aj novinárov, ktorí sa zaujímali o ten prípad, ktorí to opisovali. Aj mnoho ďalších ľudí prišli do mesta, kde sa konal súd. Cuando terminó el juicio, se dio el veredicto, muchas gente lloraron por esto. A keď bol vynesený rozsudok, mnoho ľudí plakalo. Pero muchas personas también quedaron descontento con la forma en cómo terminó. Ale ďalší niektorí boli nespokojní s tým, ako skončil tento súd. En síntesis, muchas personas se enfocaron en los acontecimientos y de los cuales se llamó el juicio de los siglos. Ale aby som to zhrnul, mnoho ľudí sledovalo a bolo napojených na tento súd storočia. Ahora levanta tus ojos de la tierra para llevarlo al juicio no del siglos, sino al drama de los siglos. A teraz zdvihnite oči a nepozerajme sa na súd storočia, ktorý sa odohral na tejto zemi, ale súd vekov. Saca tus ojos de un juicio terrenal para llevarlo a uno que es celestial y al libro de Apocalipsis. Zdvihni svoj zrak, a nepozeraj na súd pozemský, ale súd nebeský, ktorý opisuje kniha Zjavenie. Vamos a leer un versículo que para nosotros es muy conocido. A budeme čítať verš, ktorý je pre nás veľmi známy. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 y 7. A budeme čítať Zjavenie Jána 14. kapitolu, verše 6 a 7. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vod. Miles, quizás millones de personas siguieron el juicio de O.J. Simpson. Tisícky a možno, že milióny ľudí sledovali súd O.J. Simpsona. Pero decenas de millones de personas serán llevados al juicio en el cielo. Ale tisícky a milióny ľudí budú privedených pred nebeský súd. El mensaje dice que debe ir a toda nación, tribu y lengua. A tu je písané, že zvestovať sa má každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. A tu mocným hlasom volá anjel: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. La que se sienta es la corte celestial. A čo zasadol, je nebeský súd. Este es el juicio de todas las épocas, el drama de toda la historia del mundo. A toto je súd alebo dráma celého obdobia, celých vekov. El conflicto entre el bien y el mal llegará a su final. Konflikt a spor medzi dobrom a zlom príde na svoj koniec. El destino de toda la humanidad será decidido en el juicio de todos los tiempos. Osud celého ľudstva bude rozhodnutý na tomto súde. En el cielo. V nebi. Vamos a ver lo que Daniel vio en una escena de juicio. Pozrime sa, čo Daniel videl na jednej scéne súdu. En Daniel capítulo 7, el versículo 13 dice: U Daniela v 7. kapitole v 13. hovorí, v 13. verši je napísané: V
V nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k odvekému, priviedli ho pred neho. ¿Puedes imaginar esa escena? Viete si predstaviť túto scénu? Daniel mira del cielo y ve la Corte Suprema del Universo. Daniel sa pozerá do neba a vidí najvyšší nebeský súd. Ve 10,000 veces 10,000 seres, querubines, seres angélicos que llenan la corte celestial. A sú tam anjeli, cherubovia, ktorí sú na tom nebeskom súde. Ve al anciano de días, al Padre sentado, pero también ve al Hijo. A vidí aj staršieho Boha a vidí aj syna. Ve al Hijo que viene a encontrarse con el Padre. Vidí syna, ktorý sa stretáva s otcom. Y la Corte Suprema del Universo entra en sesión. A najvyšší súd prichádza a začína proces. Seguimos con Daniel, capítulo 7, el versículo 9 y 10. A budeme čítať Daniela 7. kapitola 9. a 10. verš. Pozrel som sa, až boli napokon postavené tróny a odveky zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Pred trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Ohnivá rieka vybierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a 10 000 stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. No se está describiendo una corte terrenal, no hay un juicio terrenal. Neopisuje tu nejaký pozemský súd, Lo que está en sesión es la corte del cielo. ale tu je popísaný nebeský súd. El Padre se sentó y el Hijo viene a la presencia del Padre. Otec zasadol, alebo odveky zasadol a jeho syn Ježiš Kristus prichádza. Es una escena abrumadora, magnificante, majestuosa. A táto scéna je ohromujúca, majestátna, veľkolepá. El establecimiento de la Corte Suprema del Universo. To, že zasadá nebeský súd. La Biblia dice, los libros fueron abiertos, el juicio comienza, A je tu napísané, knihy sa otvorili, súd začína. se presentan las evidencias. A predstavujú sa dôkazy. ¿Se imaginan ustedes un juicio donde lo acusan, pero no hay evidencias? Viete si predstaviť, že by bol súd, je obžalovaný, ale nie sú žiadne dôkazy? No sería normal, ¿no? Bolo by to dosť zvláštne. ¿Por qué se presentan evidencias? ¿Qué es lo que sucede en un juicio? A prečo sa predstavujú dôkazy? Čo sa deje na súde? Recordarás que la última vez que estuvimos aquí, Možno, že si pamätáte posledný krát, keď som tu bol, estudiamos acerca del juicio, hovorili sme tiež o súde. la purificación del santuario, Hovorili sme o očistení svätyne, donde se toman las decisiones de la humanidad. kde sa rozhoduje o súde ľudstva. Aquella vez estudiamos la fecha de inicio de ese acontecimiento. Vtedy sme študovali aj, kedy začína táto udalosť. Un versículo que repetimos aquella vez fue Daniel 8:14, lo podemos leer ahora. A vtedy sme niekoľkokrát opakovali verš Daniel 8:14. Môžeme ho aj teraz prečítať. Odpovedal som, až keď prejde 2300 večerov a rán, svätyňa bude opäť obnovená. Vale, aquella vez dijimos que estos eran días proféticos y años literales de cómo se interpreta esos 2300 días. A sme povedali, že toto sú prorocké roky a predstavuje to, teda prorocké dni a predstavuje to roky. La Biblia también nos habla de la purificación del santuario. Biblia tiež hovorí o očistení svätyne. Se menciona un santuario, el que estaba sobre la tierra, Hovorí sa aj o svätyni, ktorá bola na zemi. y esta era una copia, ¿no?, de lo que tenemos originalmente en el Ale tá cielo. na zemi to bola iba kópiou tej svätyne, ktorá je v nebesiach. Entonces, 2300 años después de los días de Daniel, A 2300 rokov
potom, keď toto Daniel hovorí, no habría ningún santuario en la tierra. vlastne nebola žiadna svätyňa na zemi. Porque cuando Jesús vino, murió, y cuando murió el velo del templo se rasgó en dos. Dice. Pretože keď Ježiš Kristus zomrel vo svätyni, tá opona sa roztrhla na dvojo. Y no se sacrificaron más corderos aquí en la tierra. A potom už nemali byť obetované žiadne baránkovia tu na zemi. Entonces, todo lo que ocurría en el santuario terrenal representaba lo que ocurría en el cielo. A teda všetko, čo sa dialo na pozemskej svätyni, predstavovalo to, čo sa dialo v nebeskej. Jesús, nuestro cordero, vino del cielo a la tierra para morir por nosotros. Dio su vida. Ježiš, Boží baránok, prišiel na túto zem, aby dal život za nás. Y después ascendió al cielo para habitar en el santuario celestial. A potom vyšiel späť do neba, aby prebýval v nebeskej svätyni. Nosotros sabemos qué es lo que pasaba, ¿no? Aquella vez cuando se sacrificaban los corderos en el santuario que Dios le había dado a Moisés aquella vez. A my vieme, čo sa dialo v svätyni, v tej svätyni, ktorú predstavil Boh Mojžišovi. Dice Daniel 13, podemos leer Daniel 13. A u Daniela v 3. kapitole, Daniel capítulo 7, versículo 13. Okay. Takže budeme čítať u Daniela 7.13. V nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka, priblížil sa až k odvekému, priviedli ho pred neho. Vale, perdón. Eso pomýlil som sa. Ya leímos. To sme už čítali predtým. Perdón. Vamos a seguir con esa profecía de Daniel 8:14. Takže predsa len budeme pokračovať s tým proroctvom u Daniela 8:14. Haciendo un pequeño repaso y rápido de lo que aquella vez estudiamos. A troška zhrniem to, čo sme posledný krát tu už študovali. Hablando acerca del juicio del cual habla estos 2300 años. A týka sa to súdu ohľadne tých 2300 večerov a rán. A partir del tiempo de Daniel comenzaría el juicio del mundo preliminar a la venida de Cristo. A tak od tých rokov v období Daniela začína 2300 večerov rán a idú až cez obdobie Ježiša Krista. Son 2300 años, pero de ahí solo pertenecía algunos años para los judíos, que eran 490 a z tých años. 2300 večerov a rán 490 je vyčlenených pre izraelský ľud. Empezaron en el año 457. A začali týchto 2300 večerov a rán začalo v roku 457 pred Kristom. Algo de esos años, primero 49 años para los judíos, después 27, después en el año 34 prácticamente termina esta profecía. A tá prvá časť 490 rokov končí v roku 34 po Kristovi. Entonces, los 2300 años de Daniel fueron desde el 457, dijimos, hasta 1844. A teda tých 2300, ktoré začalo v roku 457 pred Kristom, končí v roku 1844. Y desde el año 1844 estamos viviendo en un periodo de tiempo que se conoce como el tiempo del fin. A od roku 1844 žijeme v období, ktorý je považovaný za dobu konca. Un tiempo al que la Biblia denomina la hora del juicio. Tento čas Biblia nazýva hodina súdu. La corte celestial, como dije antes, está en sesión. Tak ako som hovoril, nebeský súd zasadá. Y el destino de la raza humana se está decidiendo. A rozhoduje sa o osude ľudskej rasy. Aquí hay una sesión que debería atraer mucho nuestra atención.
A toto sedenie alebo tento proces by malo veľmi priťahovať našu pozornosť. Debería estimular nuestras mentes mucho más que cualquier otro juicio terrenal. A toto by malo priťahovať našu pozornosť o mnoho viac ako akýkoľvek iný súd. Podemos leer el libro de Hechos 17:31. A môžeme čítať v knihe Skutkov apoštolov v 17. kapitole 31. verš. Skutky 17, 31. verš. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Entonces dice de que Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo. A teda tu je napísané, že Boh ustanovil deň, keď bude súdiť svet. El destino de las personas están siendo decididas, A osudy ľudí sa rozhodujú. pero ¿cuál es el objetivo de este juicio? Ale aký je cieľ tohto súdu? ¿Por qué se debe realizar un juicio antes de la segunda venida de Cristo? Prečo musí byť vykonaný súd pred druhým príchodom Ježiša Krista? Es parte de la controversia entre el bien y el mal. Je to súčasťou veľkého sporu medzi dobrom a zlom. Recordarás lo que la Biblia dice, que cierta vez Dios creó un ángel Pamätáte si, ako v Biblii je napísané, že Boh stvoril anjela de extraordinario fulgor, a ten bol ohromujúceho jasu, pero que al mismo tiempo también se rebeló en contra de Dios y condujo al universo a la desobediencia. ale tento anjel sa zbúril a priviedol aj svet k neposlušnosti. La Biblia habla acerca de él en Isaías capítulo 14, A Biblia o tom hovorí u Izaiáša v 14. kapitole. versículos 12 y 13. Izaiáš 14. kapitola, verše 12 a 13. Ako si padla z neba, žiarivá zornička, zrazený si na zemi, vládca nad národmi. Veď v srdci si povedal, do nebies vystúpim až nad Božie hviezdy, vyvýšim svoj trón. Sídliť chcem na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Nota que el énfasis está en el trono. Všimnite si, že tu dáva dôraz na trón. Cuando la Biblia habla o menciona la palabra trono, se está refiriendo a dominio. Keď Biblia hovorí o tróne, hovorí o oblasti vlády. Satanás está diciendo, exaltaré mi trono junto a las estrellas de Dios. A Satan hovorí, do nebies vystúpim až nad Božie hviezdy. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice. A chcem sídliť na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. La ley de Dios fue dada desde el norte. A Boží zákon bol daný zo severu. Satanás quería sentarse en el trono de Dios para dar su propia ley. Satan si chcel sadnúť na Boží trón, aby on dal svoj vlastný zákon. Y sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. A tu je do nebies vystúpim a budem vyšší, budem najvyšší. Satanás quería sentarse en el trono de Dios para hacer sus leyes, para establecer sus leyes. A Satan chcel sa posadiť na Boží trón, aby nastolil svoje zákony. Sostenía que Dios es injusto A on tvrdil, že Boh je nespravodlivý y además logró para que se revelaran la tercera parte de ángeles en el cielo. a tiež dosiahol, aby tretina anielov sa zbúrila v nebi proti Bohu. Entonces Satanás vino a la tierra e incitó también a Adán y Eva para pecar. A tak Satan prišiel na túto zem a tiež priviedol Adama a Evu k hriechu. Satanás ha acusado a Dios ante todo el universo, tildándolo de injusto. Satan obviňuje Boha, že je nespravodlivý, de que sus caminos no son mejores y de que la ley de Dios es demasiado restrictiva. a tiež, že jeho cesty nie sú spravodlivé a že jeho zákon je príliš obmedzujúci. Por eso es que podría decir de que Dios está en juicio.
A preto by sme možno že aj mohli povedať, že Boh je vlastne na súde. Y Satanás ha dicho que bueno, que Dios es injusto y que su ley no se puede cumplir. A Satan obvinil Boha, že on je nespravodlivý a jeho zákon nie je možné dodržať. Y que Dios no desea nuestra felicidad, que Dios es parcial. A Satan obvinuje Boha, že on nechce našu spravodlivosť, nechce šťastie pre nás. Y además que tiene sus favoritos. A tiež, že má svojich obľúbencov. Pero un día los registros celestiales demostrarán la justicia de Dios. Ale jedného dňa Božie knihy ukážu a dokážu Božiu spravodlivosť. Antes de erradicar el pecado del universo, Predtým, ako bude zničený hriech z vesmíru, antes de purificar el universo, antes de que Cristo venga para poner fin a las cosas, predtým, ako bude očistený tento svet, predtým, ako príde Ježiš a bude ukončené zlo, quedará demostrado que el mundo que lo espera, el universo que lo contempla, quedará demostrado de que Dios nos ha amado tanto. Bude dokázané, že Boh nás miloval veľmi. Que Dios hizo todo lo posible para que cada ser humano se haya salvado. A že Boh spravil všetko preto, aby každý človek mohol byť zachránený. Cuando nuestras vidas son presentadas ante Dios en el juicio, Keď naše životy budú predstavené pred Božím súdom, Dios le pregunta a los ángeles, Boh sa bude pýtať anielov. ¿hubiera podido hacer algo más para salvarlo a Willy? Mohol by som spraviť ešte niečo viac, aby som zachránil Willyho? ¿Hubiera podido hacer algo más para salvarlo a Milán? Mohol by som niečo spraviť viac, aby som zachránil Milana? Cuando nuestros nombres pasen ante Dios, quedará demostrado que ninguno de los que se pierden Keď naše mená budú predstavené alebo budú tam čítané na súde pred Bohom, no será porque Dios no le haya dado oportunidades. Bude dokázané, že zatratení nie sú ľudia preto, že Boh by im nedal príležitosť. No será porque Dios no lo haya amado lo suficiente. Nebude to preto, lebo Boh ich nevolal a nepovolával dostatočne. No será porque Dios no deseara su felicidad. Nebude to preto, že Boh si neželá ich šťastie. No será porque Dios no fue lo suficientemente misericordioso. Nebude to kvôli tomu, že Boh nie je dostatočne milosrdný. Se perderán por su culpa, por haber tomado sus propias elecciones, Ale budú zatratení preto, lebo spravili svoje rozhodnutia. por el ejercicio propio y su capacidad de decidir. Pretože oni sa rozhodli, slobodne sa rozhodli. Cuando Dios nos creó a la raza humana, Keď náš Boh stvoril ako ľudskú rasu, no nos hizo como si fuésemos manchas de polvo en medio de la multitud, nespravil nás ako nejaké nehmotné časti alebo niečo všeobecné, sino que nos creó como seres individuales. ale stvoril nás ako individuálne bytosti. Nos creó a cada uno con la capacidad de decidir, de elegir. Každého z nás stvoril a máme možnosť, slobodnú vôľu máme a môžeme sa rozhodovať. Con la capacidad de tomar elecciones, decisiones. A môžeme príjmať rozhodnutia, môžeme si vyberať. Y la Biblia dice que en el juicio debemos rendir cuentas por la forma A Biblia hovorí, že na súde musíme tomar decisiones, budú predstavené dôsledky našich rozhodnutí. en la forma de cómo utilizamos ese poder, esa capacidad que Dios nos dio. Na základe toho, ako využívame tú schopnosť a možnosť rozhodovať sa. Puedes ser salvo o puedes perderte. Môžeš byť zachránený a spasený, alebo môžeš byť zatratený. La decisión está en tus manos. Rozhodnutie je v tvojich rukách. El destino de la salvación no depende de tu entorno, no depende de los factores hereditarios. Spasenie nezávisí od tvojho okolia, od nejakých genetických predpokladov. No depende de los que te rodean. Nezávisí od ľudí, ktorí ťa obklopujú.
Tu destino está determinado únicamente por tus decisiones. Tvoj cieľ a tvoj osud je určený iba na základe tvojich rozhodnutí. La Biblia enseña la realidad del juicio en Romanos capítulo 14, el versículo 12. V Rímanom 14. kapitole v 12. verši Biblia hovorí o realite súdu. Rímanom 14, 12. Leámoslos. Budeme čítať. Rímanom 14, 12. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. La Biblia enseña entonces que la realidad del juicio es que cada uno debe rendir cuenta. A teda Biblia učí, že na súde každý musí vydať počet za seba. Por sí mismo. Sám za seba. Hay otro versículo que es muy interesante. Pareciera ser que es para los jóvenes, pero en realidad también es para todos, ¿no? Sú ďalšie zaujímavé verše, ktoré na prvý pohľad sa môžu zdať, že sú pre mladých, ale sú pre všetkých. Eclesiastés capítulo 11, el versículo 9. A je to napísané u kazateľa v 11. kapitole v 9. verši. Kazateľ, 11. kapitola, 9. verš. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Es posible que cuando una persona es joven, un niño y luego más adolescente, Možno, že človek, keď je mladý, alebo potom už dospievajúci, es posible que también es complicado ser adolescente môže o un byť, niño. že mladí alebo dospievajúci sú komplikovaní. Lo veo ahora en casa. To môžem vidieť už pomaly aj doma. Y por eso es que Dios también los toma en cuenta a los niños, a los jóvenes. A preto Pán Boh sa prihovára a berie ohľad aj na mladých. Yo quiero decirte, joven o niño que estás aquí o en cualquier lugar, A môžem povedať mladým alebo deťom, ktorí sú tu alebo kdekoľvek, que Jesús te ama, pero también la mamá, el papá te ama mucho. Boh ťa miluje, ale takisto ťa miluje aj otec alebo mamina. Ellos están orando por ti cada día. Každý deň sa za teba modlia. La Biblia enseña entonces que la realidad del juicio es para cada uno. A tu ukazuje, že realita súdu je pre každého. La Biblia enseña que cada ser humano tiene un caso pendiente en el tribunal de Dios. A Biblia ukazuje, že každý prejde procesom na súde. Somos personas responsables por las decisiones, por nuestras acciones. Sme zodpovedné osoby za naše rozhodnutia, za naše skutky Y por nuestras elecciones. a za naše rozhodnutia. La magnitud de este juicio alcanza a todo nuestro ser, todas nuestras vidas personales. A realita súdu zasahuje celú našu bytosť. Sigamos en Eclesiastés del capítulo 12. A ďalej tam môžeme čítať u kazateľa v 12. kapitole 14. Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. No podemos tener secretos con Dios. Nemôžeme mať pred Bohom tajomstvá. No podemos esconder nuestra doble vida debajo del armario, Nemôžeme skrývať naše dvojité životy niekde v skrini. ni la doble moral. Todo es alcanzado por el ojo escrutador de Dios. Alebo mať nejakú dvojitú morálku. Všetko Boh vidí svojimi očami. Es posible que le hayas escondido algo a tu esposa, Je možné, že niečo skrývaš pred manželkou, pero no lo puedes esconder de Dios. ale nemôžeš to skryť pred Bohom. Es posible que le hayas escondido algo a tu esposo, pero no lo puedes esconder de Dios. Je možné, že niečo skrývaš pred manželom, ale nemôžeš to skryť pred Bohom. Porque Dios dice que incluso traerá a juicio las cosas secretas. A pretože Boh predvolá na súd všetko, aj čo je skryté. ¿Qué es lo que lees en tus momentos de privacidad? Čo čítaš, keď si sám? ¿Qué es lo que miras cuando estás solo o sola? Čo pozeráš, keď si sám alebo sama?
en el interior de tu alma, ¿qué es lo que amas? Čo je vo vnútri tvojej duše? Čo miluješ? Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, A budeme čítať knihu Židom, 4. kapitolu versículo 13. a 13. verš. Židom 4.13. A nie je tu tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. No podemos tener excusas, no podremos inventar explicaciones. Nemôžeme mať výhovorky, nemôžeme si vymýšľať vysvetlenia. Puede que parezca muy decente por fuera, Môže sa zdať, že sme veľmi decentní navonok. puede ser que parezca muy moral con tu traje impecable, Môžeme mať dokonalý oblek alebo to zdanie morálky. con tu maletín cuando te diriges al trabajo. Pekne ísť do práce s kufrikom, s aktovkou. Pero si allí estás haciendo tratos deshonestos, negocios turbios, Ale ak tam sa správame nečestne alebo robíme špinavý obchod, la Biblia dice que todo quedará descubierto ante los ojos de Dios Biblia hovorí, že všetko bude odhalené pred Bohom. y ante Él rendiremos cuenta. A pred ním budeme mu skladať účty. En el tribunal de Dios no aparecemos como aparentamos, Pred Božím súdom nebudeme takí, ako sa javíme, ako sa zdáme, sino tal como somos. ale takí, akí naozaj sme. En el tribunal de Dios no podemos presentarnos con nuestro comportamiento ni con la persona que mostramos ante los demás. Pred Božím tribunálom sa nebudeme môcť prejavovať taký, aký chceme byť, alebo o čo sa snažíme, ale taký, aký naozaj sme. Precisamente porque Dios me conoce, Dios nos conoce. A presne preto, lebo Boh ma pozná, Boh nás pozná. Hace algún tiempo en un cine que estaba absolutamente lleno, Pred nejakým časom v jednom kine, ktoré bolo úplne plné, se interrumpió la proyección de la película. prerušili vysielanie jedného filmu, Se encendieron las luces y se hizo un anuncio. zapli svetla a vyhlásili tento oznam. No sé si alguna vez supieron algo de esto. Neviem, či ste to už dakedy počuli o Elan- tejto udalosti. El anuncio era, si hay alguien aquí con la mujer de otro hombre, A oznam bol, ak je tu niekto so ženou iného muža, salga inmediatamente por la puerta de emergencias, okamžite vidíte únikovým východom. porque el esposo está en la entrada con un arma para dispararle. Pretože pravý manžel je už pred dvermi so zbraňou a je pripravený strieľať. 17 personas salieron corriendo de adentro. 16 párov vyšlo z tohto kina. Puede que solo tú sepas, parece esto divertido, pero fue algo trágico, Že ¿verdad? môže sa to zdať vtipné, ale v skutočnosti to bolo tragické. Puede que solo tú sepas lo que estás haciendo Možno, že iba ty vieš, čo robíš. y que lo hagas bajo la sombra. A robíš to pod tieňom, v tieni. Esa relación puede estar oculta. Možno, že nejaký vzťah je skrytý. Ese trato comercial que haces en el trabajo, Obchodné vzťahy, ktoré robíš v práci. ese engaño, esa mentira secreta, Alebo nejaké tajné klamstvo. puede ser de una manera en la iglesia y de otra manera fuera de ella. Môžeš nejakým spôsobom sa javiť vo zbore a inde si úplne iný. Yo quiero decir que este mensaje en esta mañana también es para mí, A ja musím povedať, že toto posolstvo dnešné do obede je aj pre mňa. es para todos. Je pre každého z nás. Puede ser de una manera en tu hogar, puede ser de otra manera cuando estás en tus negocios. Môže byť, že doma pôsobíme jedným dojmom a v práci úplne iným. Puede mostrarte de una forma agradable ante los demás, pero tener el corazón lleno de egoísmo. A možno, že pred ľuďmi sa javíme ako veľmi príjemní ľudia, ale vo vnútri sme veľkí sebci. Tal vez tienes envidia, lujuria, Možno, že máme závisť, žiadostivosť,
pero en el juicio todo saldrá a luz. Ale na súde všetko vyjde na povrch. Todo quedará claro porque en el registro será presentado ante Dios tal como es. Pretože na Božom súde všetko bude predstavené tak, ako v skutočnosti je. La Biblia dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vamos a leer Salmos, el Salmo 139. A budeme čítať v Žalme 139 a verše 1, 3 a 16. Versículo 1, 3 y 16. Žalm 139. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Me has examinado, oh Dios, dice. A tu je písané, ty ma skúmaš, o Bože. ¿Cómo estarás en el juicio? ¿Hay codicia en tu corazón? Ako budeš predstavený na súde? Je závisť v tvojom srdci? ¿Hay lujuria o hay egoísmo en tu mente? Je tam žiadostivosť, je tam sebectvo? ¿Estás siendo consumido por el orgullo? Si zachvátený pýchou? El pecado realmente destruye. Hriech naozaj ničí. Pero tal vez podrás decir, no estoy muy seguro de salir airoso en este juicio. Ale možno, že povieš, ja necítim sa, že by som na tom súde mal byť víťazom. La Biblia dice que el juicio no solo examina profundamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Biblia hovorí nielen, že skúma na súde budú skúmané naše skutky, ale aj naše slová. Y también los pensamientos. A tiež myšlienky. Mira cuán profundo es el juzgamiento. A pozri, aké hlboké sú súdy. Dios conoce todo acerca de nosotros. Boh nás dokonale pozná. Nuestros pensamientos, nuestras palabras. Pozná naše myšlienky, pozná naše slová. Vamos a leer Mateo capítulo 12. A budeme čítať u Matúša v 12. kapitole Versículo 36 y 37. verše 36 a 37. Matúš 12, 36 a 37. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlenený a na základe svojich slov budeš odsúdený. La última parte de este versículo es muy importante porque dice, no, nuestras palabras también irán a juicio. A záver týchto veršov je dôležitý, pretože tam je napísané, že naše slova pôjdu na súd. Las palabras que pronunciamos. Slová, ktoré vyriekneme. Si repasamos en nuestra Biblia, veremos que las palabras desempeñan un papel muy importante. A keď si prezrieme Bibliu, vidíme, že naše slova zohrávajú veľkú rolu. Moisés habló palabras airadas en vez de hablarle a la roca. Mojžiš hovoril nahnevane, keď hovoril ku skale. La golpeó con palabras de enojo. Udrel ju a hovoril hnevlivo. Y como resultado se perdió la entrada a Israel en la tierra prometida. A ako výsledok stratil možnosť ísť do zasľúbenej zeme. Dios lo perdonó, pero obviamente tuvo que pagar las consecuencias. Samozrejme, Boh mu odpustil, ale musel si niesť dôsledky. Pedro negó a su Señor y llegó a insultarlo. Peter zaprel Ježiša a urazil ho. Cuando más Jesús lo necesitaba. Vtedy, keď ho Ježiš najviac potreboval. Esa noche en que Pilato perdió su alma. Tú noc, keď Pilát prišiel o svoju dušu. Porque en el juicio de Cristo Pilato se negó a reconocer las evidencias. Pretože na tom súde Pilát odmietol prijať dôkazy. Y pronunció palabras de críticas mientras se lavaba las manos. Odmietol prijať dôkazy o Ježišovej nevine a pri umývaní rúk vyslovil slova. Por haber condenado la muerte del Mesías. A za to, že odsúdil Ježiša na smrť. Entonces las palabras suenan y resuenan en nuestra mente. A teda slova znejú v našej mysli. Esa palabra, cada palabra
como las de la traición de Judas, alebo slovách pri Judášovej zrade. serán reveladas en el juicio. Všetko bude ukázané na súde. Y el juicio se revelará también, en el juicio se revelarán también nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos. A na súde budú odhalené aj naše myšlienky. Es un pensamiento un poco desalentador. A veces las malas acciones nos desaniman, ¿no? Niekedy slova nás môžu znechutiť. Es por eso que a veces decimos pensar antes de hablar, pero yo diría que es mejor más vivir en contacto con Dios, A buscar niekedy su hovoríme, presencia. premýšľaj skôr, ako hovoríš, ale ja by som povedal, žij skôr s Pánom Bohom. ¿Cómo podemos tener la certeza de la absolución en el juicio? Ako môžeme mať istotu ospravedlenia na súde? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que nos trae la hora del juicio? Aké je posolstvo nádeje, ktorú môžeme mať na súde? La Biblia nos aclara cuando menciona algunos de los libros del juicio. A Biblia nám to objasňuje, keď hovorí o knihách na súde. Que no es muy alentador comparecer ante Dios. Que no es muy Že alentador. je tiež napísané, že nie je veľmi povzbudivé objaviť sa na súde pred Bohom Con nuestros pecados. s našimi hriechmi. Dice en Malaquías 3:16, U Malachiáša v 3. kapitole v 16. verši môžeme čítať. Malachiáš 3:16. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. las buenas noticias con respecto del juicio es que todo está registrado, no solo las obras malas, sino también las buenas. Dobrá správa je, že je zapísané všetko, nielen naše zlé skutky, ale aj naše dobré skutky. La Biblia dice que son registradas las palabras de los que hablan amablemente, Sú tiež zaznamenané slová tých, ktorí hovoria láskavo. aquellos que toman decisiones positivas, Tie, ktoré sa, agradables. aj rozhodnutia tých, ktorí sa rozhodujú správne. Palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabra. Sú tu zaznamenané pozbudivé slova, slova nádeje. Puede que tal vez ni las recuerdes, pero están escritas en el registro de Dios. Možno, že si ich ani nepamätáš, ale sú zaznamenané v knihách. Esa esperanza que has compartido, ese estímulo que tal vez has dado a alguien, A možno, že keď si niekoho pozbudil, keď si niekomu zvestoval, alebo si mu dal nádej. esa alegría que has provocado, esas palabras de ánimo que has Alebo dado, slovám, ktorými si niekomu spravil radosť. han sido registradas. Všetko bude zaznamenané. Sí, cada acto de abnegación, cada acto amable, todos están registrados. Aj každý náš čin, keď sa obety alebo čin pomoci. Esa palabra de fe, ese momento tal vez en que en tu grupo pequeño estabas orando por las personas, Možno, že keď ste sa v malej skupinke modlili za druhých, alebo slova viery. además para que el juicio sea justo, no solo deben estar registrados nuestros buenos actos, A tiež, aby súd bol spravodlivý, nie sú tu registrované iba naše dobré skutky y nuestras malas acciones, a naše zlé skutky, sino que debe haber una constancia de nuestro entorno, de nuestro origen. ale tiež sú tu zaznamenané všetko naše prostredie, okolie a tie súvislosti. Acerca de las dificultades que nos apañan. Sú tam zaznamenané aj ťažkosti, s ktorými sa stretávame. El Salmo 56, V Žalme, versículo 8, v Žalme 56:9 je napísané Žalm 56:9. 8, 56, 8. Aquí está.
O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Entonces, cada lágrima que has derramado por causa de tu fracaso matrimonial, A teda o každej slze, ktorú si vyronil, či už pre nešťastie v manželstve, las lágrimas que he derramado tal vez por tus hijos, por Albo- la depresión, alebo slzy, ktoré si vyronil kvôli svojim deťom, kvôli depresii. pon mis lágrimas en tu libro, dice. Ale tu čítame, že je o nich záznam v knihe. ¿No están en tu registro? Alebo je tam otázka, či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Dios conoce cada tristeza, Dios conoce las circunstancias difíciles por las que tú estás pasando. Boh pozná každú situáciu, každú ťažkosť, ktorú prežívaš. Dios sabe todo, tal como lo dice la Biblia. Boh vie všetko, tak to hovorí Biblia. Dios conoce cada circunstancia en diferente época que has vivido, desde allí hasta ahora mismo. Boh pozná každú situáciu, ktorú si prežíval od dávna až do teraz. Conoce la pobreza, la frustración, tus angustias, Pozná chudobu, pozná trápenie, úzkosti, tus tristezas y desengaños. smútky a sklamania. Todo está registrado, quién soy realmente, Všetko je zaznamenané, kto naozaj som. mis batallas, mis alegrías, Moje radosti a moje boje. mis buenas obras, mis malas acciones, Moje dobré skutky, moje zlé skutky. lo que está detrás de la fachada. To, čo je za mojim nejakou fasádou alebo za niečím, čím sa javím. La persona que los demás no ven, quién soy realmente, Je tam všetko, aj to, čo ľudia nevidia, je tam, aký naozaj som. el auténtico yo, el genuino, el real. Skutočný alebo reálne ja. Lo conoce todo. Boh pozná všetko. Veamos los libros de registro divino y unos de ellos en particular. Pozrime sa na knihy, kde sú veci zaznamenané a hlavne na jednu knihu. Seguramente nuestras buenas obras, nuestras malas acciones están registradas Určite naše dobré a aj zlé skutky sú zaznamenané, porque registran realmente, reflejan lo que soy. pretože to odzrkadľuje, aký som. Pero hay un libro que es el más importante de todos los que se mencionan en la Biblia. Ale jedna je najdôležitejšia kniha, ktorá sa spomína v Biblii. Y si tu nombre está escrito en él, serás salvo para siempre. Ak tvoje meno bude v nej zapísané, budeš navždy spasený. Y si tu nombre no está escrito en él o nunca fue escrito en él, estarás perdido para siempre. A ak tvoje meno není zaznamenané v nej, tak budeš navždy zatratený. Este es el libro y tu decisión de poner tu nombre en él sella tu destino. A táto kniha určuje tvoj osud a tvoje rozhodnutia určujú, čo je v knihe. La Biblia lo llama en Apocalipsis 21:7 el libro de la vida del Cordero. V zjavení Jána v 21. kapitole o nej čítame a nazýva sa tá kniha života. El Cordero es Jesús. Kniha života baránka a baránkom je Ježiš. Este es el libro en el que Jesús tiene los nombres de los que vivirán para siempre. V tejto knihe sú zaznamenané mená ľudí, ktorí budú žiť večne. Ahora bien, según la Biblia, al final solo habrá dos clases de personas. A na konci budú iba dva druhy ľudí. Los que se salvan, los que se pierden. Ľudia, ktorí budú zachránení a ľudia, ktorí budú stratení. Hoy hay personas que están de parte de Cristo, pero hay un grupo que está en contra de Cristo. Teraz sú ľudia, ktorí sú na Kristovej strane a ktorí sú proti nemu. Están los que están en el centro, que al final estos que están en el centro van a decidirse si a favor de Cristo o en contra de Ale Cristo. sú ľudia ešte niekde aj uprostred a tí sa musia rozhodnúť, na ktorú stranu pôjdu. La Biblia dice que habrá una cosecha final y acerca de la cosecha final está escrito en Apocalipsis. A ohľadne záverečnej úrody alebo tej žne je písané v zjavení Jána.
Podemos leer Apocalipsis 22:11. Môžeme čítať 22. kapitolu, 11. verš. Zjavenie Jána 22:11. 22:11. Kto krivdí, nech krivdí ďalej. Kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivosť a svätý, nech sa ďalej posvecuje. Solo habrá dos clases, los justos y los injustos. Bude iba dve skupiny ľudí. Los santos- Spravodlivý a nespravodlivý. Los santos y los inmundos. Svätý a svetský. La gran masa intermedia de personas que aún no han decidido su decisión, pues se definirán a favor o en contra. A tá veľká skupina ľudí, ktorí sú uprostred, tí budú sa musieť rozhodnúť. Están tomando la decisión de seguir al Cordero Jesús o ser engañados por la bestia. Oni sa môžu rozhodnúť, či budú nasledovať baránka, Ježiša, alebo budú oklamaní šelmou. No habrá más opciones. O nos rendimos ante Cristo o ante ese poder del cual describe la palabra de Dios. Sú iba dve možnosti. Buď sa podriadíme Kristovi, alebo šelme, o ktorej píše Biblia. Leamos Salmo 69:28. Môžeme čítať Žalm 69, 28. V Žalme 69. V 29. verši čítame: Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. Serán raídos del libro de los vivientes y no se han escrito entre los justos, dice, ¿no? A budú vytretí z knihy života a nie sú zapísaní medzi Los que spravodlivými. se niegan a aceptar el llamado a Jesús, los que rechazan a Cristo, los que dan la espalda, Tí, ktorí odmietajú Ježiša, ktorí sa mu otáčajú chrbtom, los que tienen su vida centrado en otras prioridades en vez de Cristo, ktoré majú svoje životy zamerané iným smerom, nie na Krista. dice la Biblia, sean raídos del libro de los vivientes. Je tu napísané, že budú vytretí z knihy života. Sus nombres son borrados de este libro. Zmazané ich mená budú z tejto knihy. Pero los que vencen, los que aceptan a Cristo, Ale tí, čo víťazia, tí, čo príjmajú Krista, los que lo tienen como algo precioso, como su redentor, ktorí ho majú ako niekoho vzácneho, ako svojho vykupiteľa, los que tienen a Cristo en su corazón, la Biblia dice, tí, čo majú Krista vo svojom srdci, tak o nich Biblia hovorí. lo dice en Apocalipsis 3:5, A v Zjavení 3.5 hovorí: dice al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Zjavenie 3.5 je napísané: Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. El tema es así, o me comparezco ante el tribunal de Dios con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con mi orgullo. El tema es así. Me presento ante Dios con lo que tengo, con lo que soy. Otázka je, či sa predstavím pred Boha taký, aký som, s tým, čo mám, Bajo la lupa de un Dios santo que evidencia mis pecados. Pred Bohom, ktorý vidí všetky moje hriechy Y soy borrado del libro de la vida para siempre. a nechám, aby ma vytrel vo svojej z knihy života Y perdiéndome o comparezco humildemente. a budem zatratený, alebo prichádzam pred Neho s pokorou Y el registro de mi vida aparece en Jesús. a s tou pokorou vyznávam a moje meno sa objaví v knihe života. Entonces Jesús da un paso al frente y dice, este hombre es de los míos. A vtedy Ježiš dá krok dopredu a povie, tento je môj človek. Dice, sí, ha fallado, ha pecado, se ha caído, Áno, on zhrešil, on sa pomýlil, on padol, pero mi sangre fue derramada por él ale moja krv bola vyliata za neho y he perdonado sus pecados. a odpustil som mu hriechy. La palabra perdonado se escribe junto a cada pecado.
A pri každom hriechu sa objaví slovíčko odpustené. No aparece ante el Dios del universo. No aparece ante el Dios del universo. No aparece ante los seres celestiales en el A tieto universo. hriechy potom nie sú predstavené Bohu ani nebeským bytostiam. La verdad de este asunto es que todos compareceremos ante Dios. Pravdou je, že všetci sa objavíme pred Božím tribunálom. Pero ¿cómo podemos tener la certeza sin la más mínima sombra de duda de que seré absuelto? Ale ako môžem mať istotu bez nejakej pochybnosti, že budem a mať istotu, že budem ospravedlenený? ¿Cómo puedo salir del templo esta mañana sabiendo que pasaré la prueba del juicio? Ako môžem z tohto dnešného zhromaždenia odísť a mať istotu na súde? ¿Cómo puedo salir de aquí sabiendo que cuando mi nombre sea presentado ante Dios, Ako môžem mať istotu, že keď moje meno bude predstavené Bohu, se dirá que estoy salvo y el veredicto es que soy inocente? zaznie, že som spasený a som nevinný? Cuando todo haya terminado, cuando todo llegue al final de mi vida, Keď celý môj život skončí, ¿cómo puedo tener la seguridad de que viviré al lado de Dios para siempre? ako budem mať istotu, že budem žiť po Ježišovom boku pre večnosť? Una cosa es cierta, no puedo lograrlo por mí mismo. Jedna vec je jasná, nemôžem to dosiahnuť sám. En Isaías 64:6 dice algo. U Izaiáša v 64. kapitole Allí dice que todas mis mejores acciones son como trapo de inmundicia. je napísané Izaiášovi 64:6. 64:6. Dobre, lo que quiero decir que Teda niekde v Izaiášovi by to malo byť, ale tam je napísané, že moje skutky sú ako nečisté rúcho, alebo literalmente handry. dice como trapo de inmundicia. Dice, así son mis acciones. ¿Sí? Entonces, cada buena acción que he hecho no es suficiente para pasar ese juicio. Čiže akékoľvek moje dobré skutky nie sú dostatočné preto, aby som išiel na súd. En Romanos 3:10 también dice algo parecido. A o Rimanom 3:10 hovorí tiež niečo podobné. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. A je napísané, že nikto nie je spravodlivý, ani jeden. Nadie puede pasar este juicio a menos que otro venga en su lugar. Nikto nemôže prísť na súd a byť ospravedlený, iba ak niekto príde na miesto neho. Porque la ley de Dios nos condena. Pretože Boží zákon nás odsudzuje. La ley de Dios no solo dice no matarás. Boží zákon hovorí nielen nezabiješ, Expande la ley y dirá, ni siquiera te aires en contra de alguien en tu corazón. ale môžeme ho rozšíriť až tak, že ani sa nenahneváš na niekoho vo svojom srdci. La Biblia no solo dice no cometerás adulterios, pero también dice que no pensemos. Biblia nielen hovorí, aby sme necudzoložili, ale aby sme ani nepremýšľali. Quiero decir, no pensar en lujurias. Nemať žiadosti. ¿Eres puro en tu interior? Si čistý vo svojom vnútri? ¿Están tus motivaciones absolutamente despojadas de egoísmo? Sú tvoje myšlienky úplne očistené od sebectva? No podremos pasar el juicio a menos que vayamos a la cruz. Nemôžeme prísť na súd, iba ak prídeme pod kríž. A menos que aceptemos la vida perfecta de Jesús en nuestro lugar. Iba ak príjmeme dokonalý Ježišov život na naše miesto. Jesús vivió una vida perfecta porque sabía que nosotros viviríamos una vida imperfecta. Ježiš žil dokonalým životom, pretože vedel, že my nebudeme žiť dokonalým Y en el životom. juicio Dios quiere hacer un intercambio divino. A na Božom súde Ježiš chce spraviť zámenu. Dios envió a su Hijo único
al mundo porque nos amaba mucho. Boh dal svojho syna, pretože nás miloval. Cristo vino a esta vida para vivir la vida que tú deberías vivir, que yo debería de vivir. Kristus prišiel na túto zem a žil životom, ktorým by sme mali žiť my. Y en el juicio Él presenta su justicia perfecta, hermosa, en tu favor. A na súde Ježiš predstavuje svoju dokonalú a svätú spravodlivosť v prospech nás. Vino para vivir la vida que nosotros debíamos. Vino para morir la muerte que tú debías morir. A takisto Kristus prišiel a zomrel smrťou, ktorou si mal ty zomrieť. Para que en el juicio no seas condenado a muerte, Aby si na súde nebol odsúdený na večnú smrť, porque Cristo dará un paso al frente y dirá, Ježiš príde krok dopredu a povie. lo dice San Juan 5:24, podemos leer. A môžeme to čítať u Jána v 5. kapitole, 20. verši. Ján 5:20. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. ¿No te gusta esa expresión? Seguridad, bendita certeza. Estos versículos a mí me dan seguridad. Aha, tak ešte aj 24. verš. Amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo života do smrti. Este versículo me está dando seguridad. A tieto verše mi dávajú istotu. Cuando dice de cierto, A keď tam hovorí amen, amen, alebo určite, určite, no tiene lugar para la duda, lo está afirmando. a ako keby tu neboli žiadne pochybnosti, ale potvrdzuje, Eso quiere decir que no será condenado en el juicio. El veredicto será inocente. a tu je napísané, že nebude odsúdený, ale ten rozsudok bude nevinný. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. A tam nejde na súd, alebo není odsúdený, ale prešiel zo smrti do života. La Biblia en Hebreos 7:25 dice lo siguiente. A Biblia ešte u Židom 7.25 hovorí. Židom 7.25. Leer? Por lo cual puede también, dice al comienzo, ¿no? A tam ten začiatok hovorí, a preto môže aj, ¿Hacer qué? čo spraviť, Dice que puede salvar, dokonale spasiť. puede hacerlo. Môže dokonale spasiť. ¿Puedes que salgas airoso del juicio? Môže byť, že vzídeš víťazne zo súdu. Dios es capaz de salvar Boh y je salvarnos. schopný a ochotný spasiť nás. ¿Y de qué manera salva? A akým spôsobom koná spásu? Dice perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. A tam je napísané tých, čo prostredníctvom Neho prichádzajú k Bohu. Yo quiero ser salvo. Ja chcem byť spasený. ¿Y tú? A ty? Las únicas personas que no serán salvadas son las que no acudan a Dios a través de Cristo. Jediní, ktorí nebudú spasení, budú tí, ktorí neprichádzajú k Bohu prostredníctvom Krista. La salvación es así de simple. Spasenie je jednoduché. ¿Has fallado? ¿Te has apartado de Dios? Zlyhal si, odišiel si od Boha. ¿Has maldecido? Tal vez has robado, Možno, že si kradol, zlorečil, cometiste adulterio. cudzoložil. Tal vez eres un pecador respetable. Možno, že si rešpektovaný hriešnik. No cometiste ninguno de estos pecados groseros, A možno, že si nespravil žiadny z týchto veľkých hriechov, pero eres egoísta, codicioso, calumniador. ale si sebec, máš túžby, žiadosti. Dios puede salvarte, aunque seas así, Boh ťa môže spasiť, aj keď si taký. aunque seamos así. Aj keď sme takí. Él puede salvar, dice, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
On môže spasiť tých, ktorí neustále prichádzajú k nemu. Cuando mi nombre comparece ante Dios, Keď sa moje meno objaví pred Bohom, surge un catálogo de pecados. bude tam katalóg hriechov. Dios dice, aquí están tus pecados. A Boh povie, tu sú tvoje hriechy. Pero Jesús dice, Padre, tú enviaste tu espíritu a su corazón. A Ježiš povie, ty si poslal ducha do jeho srdca, Tú fuiste en su búsqueda y lo amaste. ty si ho hľadal a ty si ho miloval. Padre, yo morí por él, yo intercedí por él, dice Jesús. Otec, ja som za neho zomrel, ja sa za neho prihováram. Él quebró la ley, pero yo he guardado la ley. On porušil zákon, ale ja som zachoval zákon. Él merece la muerte, pero yo merezco la vida. A on si zaslúži smrť, ale ja si zaslúžim život. Padre, yo me pongo en su lugar. Otec, ja idem na jeho miesto. Y los ángeles cantan, Santo, Santo, Santo. A anjeli spievajú, svätý, svätý, svätý. Todos los ángeles se regocijan porque Jesús jamás perdió un caso. Anjeli sa tešia, pretože Boh nikdy neprehral ani jeden proces. Jesús jamás perdió a ninguno de aquellos que decidieron seguirlo. Ježiš nikdy neprišiel o niekoho, kto sa pre ňoho rozhodol. Luego viene otro nombre y otro más. A potom príde ďalšie meno a ďalšie. Mentiras, engaños, robos. Klamstvá, kradnutie. Él nunca acudió a Jesús. Ella nunca le entregó su corazón a Jesús. Ten nikdy neprišiel k Bohu, ten nikdy neodovzdal svoj život Bohu. Esta mujer, este muchacho, esta niña A títo žena, muž, dieťa nunca aceptaron a Jesús. nikdy neprijali Ježiša. Y los pecados que ellos cometieron brillan en 3 dimensiones ante el Dios del universo. A tie hriechy, ktoré oni spáchali, svietia pred Bohom. Y otra vez Dios dice, ¿hice lo posible para salvarlos a ellos? A Ježiš hovorí, spravil som všetko preto, aby mohli byť spasení. Sí, Áno. los buscaste con amor, Áno, hľadal som ich mojou láskou. lo alcanzaste con misericordia, trataste de salvarlos. Zahrnul som ich milosrdenstvom, snažil som sa ich spasiť. No podías hacer nada más Nemohol som spraviť nič viac. y junto a su nombre se pone escrito perdido, A pri ich mene sa objaví zatratený. perdido por la eternidad. Stratený pre večnosť. Solo habrá 2 clases. Budú iba dve skupiny ľudí. Hay un versículo muy conocido, muy bonito en Primera de Juan, A je veľmi pekný a známy verš v 1. Jánovej, capítulo 2:1, solo podemos mencionarlo, dice que si cometemos pecado, tenemos abogado a Dios Padre. Iba ho spomínam, čo je napísané v 1. Jánovej 2.1, je, že máme, ak zrešíme, máme obhajcu. Él es el único que está de nuestra parte y que además nunca perdió un caso. A ten advokát alebo obhajca je na našej strane a nikdy nestratil, nikdy neprehral ani jeden prípad. Su nombre es Jesucristo el justo. Jeho meno je Ježiš spravodlivý. Quiero que Jesús me represente en el juicio. Chcem, aby Ježiš ma reprezentoval na súde. Entonces, cuando surja mi nombre, cuando los ángeles sean testigos A tak, keď sa objaví moje meno, keď anjeli budú svedkami y quede expuesto que he violado la ley de Dios, a bude jasné, že som porušil Boží zákon, necesitaré un Salvador, budem potrebovať spasiteľa. necesitaré un Redentor. Budem potrebovať vykupiteľa. Cuando la vida llega a su final, cuando estamos en el lecho de la enfermedad, Keď život sa blíži ku koncu, keď sme na lôžku, no importa cuánto dinero tengas en el banco nezáleží na tom, koľko peňazí máš v banke, o cuál es tu herencia. alebo aké je tvoje dedičstvo. Cuando estés dando tu último suspiro, solo importará una cosa: Keď budeš posledný krát vydýchovať, bude záležiť iba na jednej veci. ¿está mi vida en la mano de Cristo? Je môj život v Ježišových rukách? He tomado la mayor y mejor importancia de mi vida, que es seguir a Cristo. Rozhodol som sa
tu najdôležitejšie rozhodnutie, a to nasledovať Krista? En la hora del juicio apocalíptico, cuando la arena del reloj se está acabando, A tak na poslednom apokalyptickom súde, keď tie zrnka piesku končia, justo antes del fin, la cosa más importante de la vida es: tesne pred koncom sveta, tá najdôležitejšia vec je, ¿has tomado la decisión de seguir a Cristo? rozhodol si sa nasledovať Krista? ¿Hay pecados a los cuales te aferras? Alebo sú hriechy, ktorých sa držíš? ¿Hay cosas que no quieres abandonar? Sú veci, ktoré nechceš zanechať. Mira, Dios no puede perdonar los pecados que decidimos aferrarnos conscientemente Boh nemôže odpustiť hriechy, ktorých sa vedome držíme y voluntariamente. a dobrovoľne. Dios no puede perdonar los pecados que disfruto tanto que no quiero confesarlos. Boh nemôže odpustiť hriechy, ktoré si užívam a nechcem ich vyznať. Solo si acudo a Él confesando mi pecado. Iba ak prídem k nemu a vyznávam hriechy. Solo si acudo a Él en esta última hora de la historia del mundo, Iba ak k nemu prichádzam v tejto poslednej hodine tohto sveta, arrepentido por mi pecado, solo si acudo a Él abriéndole mi corazón, a keď mu otváram srdce a činím pokánie, podrá salvarme en esta hora del juicio. on ma môže zachrániť v tejto hodine súdu. La Biblia dice que el tiempo es corto. Biblia hovorí, že čas je krátky. Me gusta la frase que decía el pastor Martorell, que estamos viviendo en tiempo añadido. Sa mi páčilo, ako hovoril brat kazateľ Martoller, že žijeme v pridanej dobe, v čase, ktorý bol pridaný. La Biblia dice que esta es la hora. La Biblia dice que esta es la hora. Biblia hovorí, že Momento. teraz je tá hodina. Leamos lo que dice en Apocalipsis 22, Môžeme čítať, 12. čo je napísané v Zjavení Jána v 22. kapitole v 12. verši. Zjavenie 22.12. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mňou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Jesús viene para darnos la recompensa y en ese momento Ježiš príde, aby nám dal svoju odplatu a v tej chvíli las decisiones que hayamos determinado rozhodnutia, ktoré sme prijali, estarán determinando nuestro destino eterno. budú určovať náš večný osud. Yuray se crió en un hogar cristiano, Juraj vyrastal v kresťanskej rodine. asistió a una escuela cristiana. Navštevoval kresťanskú školu. Cuando era pequeño, su mamá solía llevarlo a la iglesia, sus Keď papás. bol malý, jeho rodičia ho vodili do zboru. En ese entonces, Yuray disfrutaba de las cosas espirituales que presentaban en aquel lugar, en la A escuela. vtedy Juraj sa tešil z duchovných vecí, ktoré tam boli predstavované. Pero a medida que fue creciendo, él se apartó más y más de la religión de papá y mamá. Ale ako rástol, postupne sa vzdialoval náboženstvu svojich rodičov. Cuando más viejo se ponía, más lo atrapaban las cosas de este mundo. Čím bol starší, tak ho viacej lákali veci tohto sveta. Yuray empezó a beber mucho. Juraj začal veľa piť. Sus papás lloraban mucho por él todas las noches. Jeho rodičia pre neho veľmi plakali. Había asistido a la iglesia, había asistido a la escuela cristiana, Dakedy chodil do zboru, dakedy chodil na kresťanskú školu. pero pensaba que el cristianismo era solo para personas emotivas. Yuray pensaba que el cristianismo era para personas emotivas, Ale Juraj si myslel, že kresťanstvo je iba pre citlivých ľudí, que son ignorantes, ktorí ignorujú niektoré veci. pues se apartó muy lejos de Cristo y vivió una vida disipada. A vzdialil sa veľmi od Krista a žil si svojim životom. Tenía una sola meta, un deseo, y es que quería ganar mucho dinero. A on mal iba jeden cieľ, a to chcel zarobiť veľa peňazí. Le gustaban los deportes, Mal rád šport,
pero no le iba bien en los negocios, así que decidió ser profesor de educación física. A jeho obchody mu nešli veľmi dobre a tak sa rozhodol, že bude učiteľom telesnej. Se recibió en la universidad como instructor de natación. A bol na univerzite ako inštruktor plávania. Le gustaba mucho lo que hacía, le gustaba mucho su profesión, Veľmi rád mal svoje zamestnanie, pero no había paz en su corazón. ale v jeho srdci nebol pokoj. Estaba en medio de una lucha. A v jeho srdci bol boj. Cierta noche a las 2 de la mañana, Yuray estaba durmiendo. Jednej noci on spal En su cama se daba vueltas y a más vueltas. okolo druhej sa iba v posteli obracal Estaba luchando a bojoval. a favor de Cristo o en contra de Él. Pre Krista alebo proti nemu. Recordó en su mente la religión de papá y mamá. Spomenul si v mysli na náboženstvo svojich rodičov. Las oraciones de su madre estaban tocando su corazón. Slova jeho mamy sa dotýkali jeho srdca. Él sabía que había llegado a un momento crucial en su vida. A tiež si spomínal na modlitby svojej mamy. Vedel, že teraz je v kritickej alebo rozhodujúcej chvíli svojho života. No podía dormir. Nemohol spať. Estaba preocupado. Bol veľmi znepokojený. Dijo, no le quiero dar mi vida a Cristo. A on povedal, nie, nechcem odozdať život Kristovi. No quiero caminar en los caminos de Dios. Nechcem kráčať Božími cestami. Sin embargo, esa noche no podía dormir. Ale tú noc nemohol spať. Así que bajó hasta donde estaba la piscina de la universidad. A tak išiel do bazéna na vysokej škole, na univerzite. Le encantaba hacer zambullidas. A on čo veľmi rád robil, že sa potápal. No podía dormir, así que pensó, A tak keď nemohol spať, pomyslel si, voy a dar un par de saltos. zaskáčem si trocha. Voy a relajar mis tensiones, calmar mi ansiedad. A tak sa upokojím, zaženiem moje znepokojenia. Olvídenlo, no voy a aceptar a Dios, dijo. Zabudnite na to, ja nepríjmem Pána Boha. No le voy a entregar mi vida a Cristo. Neodozdám svoj život Kristovi. El costo es demasiado alto. Cena je príliš vysoká. Se subió al trampolín y mientras estaba parado sobre la tabla, A tak išiel na skokanský mostík a keď tam stal na tej doske esos pensamientos pasaban veloces por su mente. a rýchlo jeho myšlienky prúdili v jeho hlave. De pronto vino un pensamiento a su mente. A napadla ho jedna myšlienka Él decía, si salto de la tabla, a on hovoril, ak skočím z tohto mostíka, ¿estaré saltando en el pecado? skočím do hriechu, ¿Debería dar la vuelta y entregarle la vida a Cristo? mal by som sa otočiť a odozdať svoj život Kristovi? ¿Qué debería hacer? Čo by som mal robiť? Estaba atravesando por una terrible guerra mental, A tak angustia mental, bol vo veľkom boji v jeho mysli. una confusión interior en su mente. Zmetok mal vo svojej mysli. Pensaba que habían cosas que debería abandonar, Bol presvedčený, že boli veci, ktoré mal zanechať. hábitos que debería dejar de lado. Nejaké veci, čo mal nechať bokom. Y en eso vino a su mente el juicio. A vtedy ho napadlo v mysli súd. Pensó en la eternidad, Myslel na večnosť, pensó en la salvación, premýšľal nad spasením y mientras estaba parado sobre la tabla, él extendió sus brazos para hacer el salto del cisne. a keď bol na tom mostíku, na tej doske, tak roztiahol ruky, aby skočil. La luna brillaba a sus espaldas Za jeho chrbtom bol žiarivý mesiac. y mientras estaba allí con los brazos extendidos, A keď bol tam s tými rozpáženými rukami, su sombra formaba una silueta de una cruz sobre la pared. tak to svetlo z mesiaca vrhalo tieň jeho siluety.
que tenía en el frente de él, ¿no? A pred sebou mal teda ten tieň. De inmediato él comenzó a recordar la cruz del Calvario A vtedy si spomenul na kríž Golgoty, que tenía en su habitación de cuando él era niño. Obraz, ktorý mal on vo svojej izbe, keď bol dieťa. Y dijo, oh Dios, esta noche me estás dando una señal de tu amor. A on hovoril, dnešnú noc mi, Pane, dávaš znamenie o tvojej láske. Bajó del trampolín, se arrodilló a un lado de la piscina y dijo, A tak zišiel z toho skokanského mostíka, klakol si a povedal, Jesús, estoy tomando una decisión por ti. Ježiš, rozhodujem sa pre teba. No puedo dar ni un paso más lejos. Nemôžem ísť ani jeden krok ďalej. La paz inundó su alma, pero inmediatamente pensó, A pokoj naplnil jeho dušu, ale hneď si pomyslel, ya que estoy aquí, keď som tu, debería aprovechar para nadar un poco. mal by som využiť čas a plávať. Fue hasta la escalerilla al borde de la piscina y comenzó a bajar. A tak išiel k schodíkom v bazéne a začal ísť dnu. A la mitad de la escalera se dio cuenta de que no había agua. A tak v polovici tých schodíkov, ako išiel dole, si uvedomil, že tam nebola voda. Se agachó al borde de la pileta A tak prišiel na okraj y vio lo que no había podido ver desde la altura de la oscuridad cuando estaba arriba de la tabla. a teraz uvidel to, čo nemohol vidieť z tej dosky z kokanského mostíka. La piscina estaba vacía. Bazén bol prázdny. Porque era el día de la limpieza, ¿no? No habían drenado el agua, ese día. Pretože ten deň čistili bazén. Si se hubiera lanzado desde el trampolín en la oscuridad, se hubiera roto el cuello y se hubiera matado. Ak by z toho skokanského mostíka pokračoval a skočil, zlomil by si väzy. Parado en el trampolín, Juraj había pasado por la noche de su juicio A tak na tom skokanskom mostíku Juraj prežil súd y se salvó a bol zachránený, porque tomó la decisión de seguir a Cristo. pretože sa rozhodol nasledovať Krista. Tú puedes tomar esa misma decisión esta mañana. A ty sa môžeš rozhodnúť podobne dnešné do obede. Si ya has tomado esta decisión en tu vida, puedes renovarla. Ak si už prijal toto rozhodnutie, môžeš ho obnoviť. Puedes decir, Señor, yo quiero alcanzarte y tomarme de tu mano. Môžeš povedať, Pane Bože, ja chcem sa ťa chytiť za ruku. Puedes decir, Señor, yo prefiero a ti antes que a todo el oro y la plata. Môžeš povedať, ja, Pane, teba chcem uprednostniť, teba chcem dať na prvé miesto pred zlatom a striebrom. Prefiero a ti, Cristo, antes que riquezas mil. Uprednostním teba pred bohatstvom tohto sveta. Y ese es el llamado que Dios está haciendo cada día para nosotros. A túto výzvu Pán Boh dáva každý deň. Hoy, en el juicio, puedes vivir para siempre. Dnes na súde môžeš žiť pre večnosť. Cristo quiere morar en tu corazón Boh chce todos žiť los v días. tvojom srdci každý deň. Cristo quiere ayudarte para tomar una decisión por la eternidad. Boh ti chce pomôcť rozhodnúť sa pre večnosť. Lo que decimos en la tierra será escrito en el cielo. Lo que decimos en la tierra será escrito en el To, čo cielo. povieme tu na zemi, bude zapísané v nebi. Y hoy es un momento sagrado, el momento especial de decidirnos por Cristo. A dnes je špeciálna chvíľa, kedy sa môžeš rozhodnúť. Esta puede ser la mañana de tu decisión. A toto môže byť do obedie tvojho rozhodnutia. Esta puede ser la decisión que cambie tu vida. Toto môže byť rozhodnutie, ktoré zmení tvoj život. Amén. Amen.
Děkuji bratru Arojovi za jeho zamyšlení pro každého z nás. A nyní budeme zpívat společnou píseň číslo 185. Poté se ještě s bratrem stišíme na modlitbě. Padre mío, esta mañana Oče môj, dnešné ráno, tú conoces a cada persona, Ty poznáš každého človeka. tú conoces las necesidades de cada corazón
y los deseos de cada mente. Ty poznáš potreby každého človeka a túžby každej mysle. Padre, es una decisión, nuestro compromiso. Pane, je to naše rozhodnutie. Representa nuestra fe y nuestra dedicación. A predstavuje to našu vieru a naše odovzdanie. Te damos gracias porque podremos salir de aquí sabiendo que podemos presentarnos ante ti A ďakujeme ti za to, že môžeme stadeto odísť a môžeme byť pred tebou predstavení a través de Jesús, quien es poderoso para salvarnos. skrze Ježiša Krista, ktorý je mocný, aby nás zachránil a spasil. Agradecemos porque nada tenemos que temer, Ďakujeme ti, pretože sa nemusíme ničoho báť, porque por medio de nuestro Salvador Jesucristo podemos salir victoriosos en el juicio. pretože skrze nášho Pána Ježiša Krista môžeme byť víťazmi na súde. Venimos ante ti confesando nuestros pecados Prichádzame a vyznávame naše hriechy y arrepintiéndonos de nuestros pecados. a chceme činiť pokánie z našich hriechov. Venimos en el nombre de Jesús ante tu trono, Prichádzame v mene Ježiša pred tvoj trón agradeciéndote por tu salvación. a ďakujeme ti za tvoje spasenie. En el nombre de Jesús, amén. V mene Ježiša Krista. Amen. Amén. Tímto bych se chtěl rozloučit nejen s vámi tady v sále, ale taky s našimi internetovými diváky. Přeji vám požehnaný zbytek soboty.